Ovo je crkva Svetog Jovana, a mi smo na dane posvećene Nikoli Skobaljiću, jednom od najvećih junaka u Dubočici i okolini. Dubočica, čitav ovaj kraj oko Leskovca. U srednjem veku poslednji je pružao otpor Turcima. Negde oko 1455. godine on se i dalje borio protiv Turaka. I dalje je Dubočica bila slobodna. Znači, 1389. Kosovski boj, a Dubočica Nikole Skobaljića bila je slobodna 1450. godine. Nikola Skobaljić je bio veliki ratnik i tada nije hteo da se preda Turcima, ali po nekim istorijskim dokumentima Đurađ Branković ga je izdao, nije hteo da dođe i da se suprotstavi Turcima, nego je čekao i govorio mu da za to ima vreme. Nikola Skobaljić, jedan od najvećih junaka Dubočice, Leskovca i okoline. Ovo je posljednji deo Srbije koji je nakon Kosovskog boja osvojen. Nikola Skobaljić i onda nije hteo da se preda. 1454. godine njega su zarobili Turci i on je prvi Srbin koji je nabijen na kolac. Nikola Skobaljić je simbol hrabrosti i požrtvovanosti. Njegova borba za slobodu i pravdu ostaje inspiracija za sve nas. Kroz ovaj sabor želimo da očuvamo uspomenu na njega i da prenesemo njegovo nasleđe na nove generacije. Ova manifestacija je i prilika da se podsjetimo i uživamo u tradicionalnoj muzici, igrama i običajima koji nas povezuju sa našim korenima. Zahvaljujem se lokalnoj samoupravi, gradonačelniku dr. Goranu Cvetanoviću, svim institucijama i udruženjima koji su doprineli organizaciji sabora, kao i svima vama koji ste svojim prisustvom uveličali današnju manifestaciju. Danas smo ovde jer se sećamo imena prkosnog i hrabrog Nikole Skobaljića, jer se sećamo svetlih dela i velikih žrtava koje su naši preci prineli, da bismo se danas Srbima zvali, srpskim jezikom govorili i našom istorijom se ponosili. 14. poen, da vidimo. Jedan veliki aplauz za Viteza Uroša, 14 poena za njega, pošto sam ja sledeći takmičar. Da vidimo da li će naš Vitez Mihajlo uhvatiti venac. Bravo! Idemo treći koplje. Bravo! Odlično! Neko ne šalje. Iz Dubočice Nikola Skobaljić, a druga na Sitnici. Despot Đurađ Branković im je savjetovao da se povinu na sultanu, a da će ih on uz pomoć kuverzati pošao do Niša i Pirota, a odatle se vratio preko Vidine. U isto vreme... Nikola Skobaljić je bio poslednji vlastelin, vladalac srpske Dubočice, kako da kažemo, poslednji Srbin koji je sa čisto srpskom lokalnom vojskom, Leskovčanima, potukao Turke do nogu i verovatno prvi poznati Srbin imenom i prezimenom koji je nabijen na kolac. Iako ostaje poznat, ali u okvirima Leskovačkog kraja, nažalost dosta je nepoznat na nivou Republike Srbije i u istorijskim knjigama, čitankama se nigde ne pominje.